Lah hari ni ka konsensi nang tamai bro. Arngut ki Kyrtong ke National People's Party na Ribhoi District kata uba rangken sai Kharbuki na umroi konstituensi bat uba Jobland Sten na Mawhati konstituensi kila Leit Thep Kyrteng mentagasngi haka office Trekam jong Deputy Commissioner ke Ribhoi na kebenta banyakhun haka election MDC jong ke KHASI ke ban Salong Shen. Yakini ki Arngut la senran lang da kinong elam keseng ki bakentup yo MLA ke Mawhati uba Charles Marngar badu MLA ke umroi uba Daman Bait Lamri haringkat bat kinong kershan ki jongki. Inside Kharbuki, having been nominated as the candidate to fill a seat in the Thep District Council constituency, do swear in the name of the God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Ngasngaw ba ak election MDC ngim dan kamtan banda ya pet ya ke parti ka bakmat tam kalong bangin haban pet ya ujak bin reo bakmat namar district council ngim dan kata ka an ke ban kren sepang jing kentiap seng henry kalong baladang idon hakan uno ka parti ru ka syong haubreo habang idon ka thong habang idon kamon bantre na ka benta kari bat gajat bin reo ka jungi kata ngasngaw ba kaseng kamda ngim nabu tan nakmat henry ka bang ibu ka dai na ka benta ka jat bin reo ka jungi.